RDF hano nayikuriye ingofero dore ngicyo hejuru byokotsi hano bari kubiturikiriza hejuru nta ku butaka Iron Dome hano. Listen this, look at this, and then Can you see the smoke, bro? Can you see the smoke, bro? That's Iron Dome defense system. Iron Dome defense system in Rwanda, my nigga. The mother goddess of Africa. Thank you, Paul Kagame. Bakizimirije kiriya kintu hano na barashobora kukizimya hano ruguru bahita bakizimya. muri gare nta modoka n'imwe ihari, abantu baturahungira umva amasasu Sezan turahungira kabisa ko amasasu ari kuvuza ubuhiga Gisenyi. Muri gare nta modoka n'imwe ihari uko mubireba, nta modoka ihari kabisa, modoka zabuze. Dominic nukuri Kagame azahore ewana ni umuntu w'umugabo. Byabindi twabonaga byabindi ngo zire bari gutera amabombe mu kirere mu Israel zikagwa zikafatirwa mu kirere, twibazaga ko ni ibintu bitashoboka, ariko turi kubirebesha amaso yacu hano mu karere ka Rubavu. Ntago kiri kurenga mupaka, kiri kuzamuka kikaza, kandi ubu baraba bamaze kutumara bakanyarwa, bari bamaze kutumara, ariko ndakubwiye ubwiri biri kuzamuka bikaza mu kirere, none mu kuzamuka mu kirere bakabituritsa bikiri mu kirere ntibigire ku butaka. Ni atari ndakurahiye. Bavandimwe bari kurasa, bashaka kurasa mu Rwanda neza kwa kundi, kuko ukumva abasirikare ba Kongo bo bashize intwaro hasi, none FDLR niyo zabasigaje zone ahandi hantu ziriko niyo ziri kugwana, rero zashatse kwinjira none batangiye kurasa mu Rwanda. Icyo nicyo noneho ngo tanyi nazo ku musozi wa Rubavu bahise barasa hepfo, hari abantu bazi kuri Mogoma bari kuwatwika umusozi wa Rubavu n'uri kwituka, twese twinjiye mu mazu. Ubu nageze mu rugo, nari ngiye kuzana madame, ubu ngeze mu rugo. Dore bwirinzi, dore bya bindi muvuga, twavugaga ubwirinzi bwo mu kirere, turi kubireba none bari kuhereza amabombe mu Rwanda bakazifatira mu kirere, hejuru mu kirere neza. Ubu dore ndi kubirebesha amaso yanjye. Bari kurasa bakagifatira mu kirere neza, turi kubireba. Kirere cya Rubavu cyose ewana n'umuriro, bari kubifatira mu kirere kabisa. Bwa bwirinzi tumvaga leta ari kuvugera bufite ewana. Kagame ni umuntu w'umugabo. Dore mu kirere, reba bari kubifatira mu kirere. Reka mbafatire amashusho murebe mu kirere kuntu bimeze.